Do sada je, mogu slobodno reći, bila praksa, pošto imam iskustva iz tog perioda, da su mahom stari naši sugrađani bili najaktivniji glasači. Mladi su se probudila, takozvana generacija Z, mladi ljudi obrazovani koji informacije na dnevnom nivou skupljaju preko društvenih mreža, sajtova, tako da mislim da je sad odnos snaga podjednako na obe strane. Do sada je situacija bila takva da su mahom bili stariji birači, dakle od nekih zrelih godina pa naviše, a sad na lokalnim izborima koji se održavaju od 2025. godine aktivno, vidimo da je i mlada populacija prisutna na izbornim mestima i na biralištima u sve većoj meri, možda ne na zadovoljavajućem nivou, ali sam siguran da će u budućnosti to biti sve više i više zastupljeno na predstojećim izborima.